Membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi kekunu subuh dibenci taat Allah ura jemaat azan sekali talikin manyet jikun harum tar hanjir peingat bau reng mati talikin manyet jikun harum tar hanjir peingat bau reng mati Allah wahai kaum lu orang Islam Allah ikut ajaran Allah syariat Nabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi ziarah kubur jikun khurafat bid'ah datat pajokan dori urung menuju jikun kasesan mendoa muhana jikun pancuri urung menuju jikun kasesan mendoa muhana jikun pancuri Allah wahai kaum lu Allah urung Islam Allah ikut ajaran Allah syariat Nabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi lafai sayyidina Allah hana ajaran Allah terawih lapan Allah jikun pun Nabi kandori mulut sangat dibantah dikele muhad moru wapasi kandori mulut sangat dibantah dikele muhad moru wapasi wahai kaum lu Allah orang Islam Allah ikut ajaran Allah syariat Nabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi ikut ulama jikun kasesat mengkaui mahan jikun Yahudi luta yang tolong yang bersalahan hana sesuai dengan sunnah Nabi luta yang tolong yang bersalahan hana sesuai dengan sunnah Nabi Allah wahai kaum lu Allah orang Islam Allah ikut ajaran Allah syariat Nabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeda ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Terang tanda perangan si kafir Allah patujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya loyo prasi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji yang ada kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji yang di kepung Nabi Allah kafir kaji pegang gelong di Nabi hanjur tu bilih lohnya sujud batuhan mukalam ngan ilahi Allah asitun Nabi dalam perang docang tatu si kafir Hamzah kalah lakuan dorang sang betan yang le Allah Nabi gaya pagendra tanda perang si kafir Allah 47 Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nayo perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong je kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gelong je kepung Nabi Allah sigana cinta kafir dalam tanah kaji bersihkan kafir dalam pingsan kalang Sayyidina Ali Allah kafir yang ladang jeblong takbir pun berkomandan bendera Islam maju dalam perang sabit Allah Nabi genderang tanda perang si kafir
kafe Allah berjumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang 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 pada masanya layu perang si Yahudi Allah kafe kadi menghimpun kadi di kepung Nabi Allah kafe kadi menghimpun kadi di kepung Nabi Allah Ali bin Abi Talib go angkat je pahlawan tega ada bandengan Zulfaqar go punari Allah nasiti Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar sinar kado dibangkai Allah ini pehkan perang tanda perang si kafir Allah pada jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang 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 pada masanya nayu perang si Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi gelum di kepung Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi gelum di kepung Nabi Allah budak Abi Ubaidah berangkat ikut Nabi ada granat pasang maju dalam perang sabi Allah situ Nabi dalam perang ada pedang agama Allah tudang agama Islam sayang kawafun Nabi Allah Nabi ipeh gendrang tanda perang si kafir Allah pada jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang 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 pada masanya nayu perang si Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi gelap di kepung Nabi Allah